Dober večer, lepo pozdravljeni in dobrodošli v knjižnici Otona Župančiča na enem od 3 dogodkov v sklopu Prešernovo oro 2022 s Slavetom Đorđom Dimoskim. Makedonsko kulturno društvo Svetega Cirila in Metoda iz Kranja, Katedra za makedonski jezik in književnost Oddelka za slavistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani ter založba QTAC Zrakogled ter Mestna knjižnica Ljubljana organizirajo tako današnje srečanje ob 11:30 na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer je bilo predavanje gospoda Slaveta Dimoskega o poeziji, avtorja Miladinova, zdajšnje srečanje in tudi jutrišnje srečanje, na katerega ste vabljeni, in sicer v Kranj, na naslov Sejmišče 3, kjer bo ob 18. uri v prostorih društva MKD Sveti Ciril in Metod dogodek, torej literarni nastop, tako gospoda Dimoskega in njegove prevajalke Lare Mihovilović, diplomantke južnoslovanskih jezikov in književnosti na Oddelku za slavistiko. Zdaj pa se bomo posvetili mostovom med makedonsko in slovensko poezijo ter med poezijo, glasbo in likovno umetnostjo. Naj se pred začetkom toplo zahvalim gospe Nameti Subioto, brez katere tega srečanja ne bi bilo, in tudi Lari Mihovilović, Gašperju Maleju in Roku Dežmanu, da smo zdaj tukaj skupaj. Najprej mi dovolite čisto za uvod par besed o obeh mojih gostih. Najprej gospod Slave Đorđo Dimoski. Je pesnik, je esejist, je prevajalec, ustvarja tudi za otroke in mlade. Ustanovil je pesniški festival Pesniška noč v Velestovem, bil je predsednik upravnega odbora Struških večerov poezije in je član Makedonskega centra PEN. Je avtor 4 otroških knjig in 3 esejev, prevaja iz slovanskih jezikov, njegove posamezne pesmi in pa pesniški cikli so prevedeni v več kot 30 jezikov, 15 knjig pa je prevedenih v angleški, ruski, srbski, romunski, turški, švedski, češki, poljski, azerski, bolgarski, italijanski in mongolski jezik. Zastopan je tako rekoč v vseh v antologijah makedonske poezije, ki so išle kjerkoli, torej in v Makedonijo in po svetu od leta 1982 naprej. Za svoj opus je prejel številne domače in mednarodne nagrade. V slovenskem prevodu Lare Mihovilović so njegove pesmi po novem, torej v tem letu, par mesecev, dosegljive tudi slovenskim bralcem z naslovom Risova poročila in jezik in kruh. To je knjiga, o kateri bomo zdaj v pogovoru tudi rekli nekaj besed. Pa še Lara Mihovilović, dolgoletna, vsakoletna sodelavka tega srečanja ad hoc z makedonskim književnikom. Lara Mihovilović je profesorica hrvaškega, srbskega in makedonskega jezika in prevajalka. Ukvarja se s poučevanjem hrvaščine in makedonščine v podjetjih ter jezikovnih šolah. Njeni literarni prevodi zajemajo predvsem sodobne makedonske avtorje. Svoje prevode poezije objavlja v revijah, kot so Poetikon, Sodobnost in druge revije, ter na nekaterih spletnih portalih. Občasno piše tudi članke o sodobni makedonski literaturi in filmske recenzije. Lara bo tokrat v vlogi prevajalke poezije v slovenščino in seveda tudi tolmačke. Pozdravljeni, gospod Dimoski, dobrodošli in naj vas že na samem začetku vprašam,
kakšen je po vašem mnenju ta utrip v sodobni makedonski poeziji? Namreč imate številne izkušnje z organiziranjem festivalov in obenem je tudi vaša poezija prevedena v tako številne jezike, kar pomeni, da ste tudi vi sami gostovali po svetu. Vaš pogled je gotovo panoramski in najbrž vidite širše, zato me zanima tako na kratko, kaj se dogaja danes v makedonski poeziji. Znači, Zdravika, дека имате искуство со организирањето на фестивали, дека ваша поезија е преведена на бројни јазици, што значи дека имате панорамска, јасна, поширока слика за македонска поезија. Каков е тој пулс на македонската поезија во современа македонска? Добро вечер на сите и благодарам за присуството и ќе се обидам да одговорам на ова прашање. Современата македонска поезија се развива после 1944 година, од оној момент кога е стандардизиран македонскиот јазик. За брз тек, временски тек, таа достигнува едно завидно ниво, дури сега можем да кажем дека најмладата македонска поезија, воопшто македонската литература, е застапена на сите меридијани, значи се преведува многу. Во почетокот, после ослободувањето, македонската поезија се развива генерацијски, мислам не биолошки, туку творечки, но после третата генерација, која што достигнува некој завиден врв, кој што се наоѓаат и најдобрите македонски поети, тука Богомил Ѓузел, Радован Павловски, Владо Грошевиќ, Петр Андреевски, натаму се развива индивидуално, секој со својата поетика и секој на свој начин си е посебен и оригинален. Јас припаѓам на генерација која што е родена околу 60-тите години, 1959 година, кога веќе панорамски може да се разгледува на повеќе аспекти таа современа македонска поезија од различни интереси, од експериментирање со јазикот па до некои и универзални теми. Најновата македонска поезија си има свој тек, си има своје место, кое што мислам дека го држи она рамниште што ги дава можностите на јазикот. А македонскиот јазик, како најмлад стандардизиран советски јазик, има многу нешта, многу неиспитани можности и им дава на литературните творци да го истражуваат, да го испитуваат и да ги формулираат своите јазични експресии на различни можни начини, така што помладите и целата македонска поезија и литература воопшто веќе влегува во лавиринтот на јазикот, ги истражува неистражените места, кои што мислам дека тоа е интересно за други јазици и затоа и доста мислам задоволни сме ние македонските поети дека на некој начин се застапува во повеќе јазични средини, не само словенско потекло или други јазични средини, така што дека на некој начин е самата структура, самиот начин на комбинирање е интересен, заводлив. Тоа, мислам, сега за сега така. Torej, pesnik pravi, da se je sodobna makedonska poezija začela razvijati nekje po letu 1944, po standardizaciji jezika. Dosegla je zavidljiv nivo, prevodi so v številnih jezikih, po osamosvojitvi se razvija ne le generacijsko, ampak predvsem glede na ustvarjanje posameznih pesnikov in pa individualno vsak pesnik razvija svojo poetiko. Pravi, da je del te generacije srednjih let oziroma generacije, kjer
pravi različni interesi so glede poezije, veliko je eksperimentiranja z jezikom, pojavljajo se tudi univerzalne teme. Ima pa poezija svoj tok, svoje mesto, pomembno je pa to, da ohranja nivo jezika, da daje možnost raziskovalcem, da raziskujejo, da vstopajo v labirint jezika, neraziskana področja in pesniki so zadovoljni predvsem, ker so zastopani v različnih kulturah, ne samo v slovanski, ampak tudi v drugih kulturah, tako evropskih kot svetovnih. Gospod Dimovski, gospa Namita Sibijoto mi je pred časom poslala prav dokaz o tem, kako ste predali osebno nagrado na festivalu Struški večeri poezije Tomažu Šalamonu. Poznate se tudi z Ivanom Dobnikom, urednikom in založnikom, ki je tudi, bomo rekli, boter, da je knjiga izšla v prevodu Lare Mihovilović. Na Struških večerih poezije in z vašimi številnimi obiski tujine ste verjetno spoznali ogromno ljudi, med drugim tudi slovenske avtorje. Kaj se vas zdi, kakšen je ta tovor na mostovih, ki jih vzpostavljamo med slovensko in makedonsko poezijo in seveda slovensko in poezijo in kulturo? In kaj vi menite? Se vam zdi, da je zadovoljivo, da je tudi po razpadu skupne države to ohranilo se, ali pravzaprav vidite še kakšne izboljšave ali kakšne novosti? Znači, Namita Sibijoto spomna, дека Правниот одбор на Struškите вечери на поезија на Томаш Шаламон ја додели наградата. Го знаете Иван Добник, уредник, издавачот на вашата книга. Се запознате со многу поети во вашата кариера. Што би рекла, какво е обтарувањето на овие мостови на поврзување меѓу словенечката и македонска поетска продукција? Дали поврзувањето е доволно добро и каде ги гледате можности за подобрување, односно како е тоа сега со споредба со поранешната Југославија и денешниот период? Struškите вечери на поезијата е фестивал со долга традиција и можеби единствен фестивал во светот кој што веќе 65 години се одржува во континуитет. Можеби има и постојни фестивали, но им е прекинат континуитетот. Јас фестивалот го знам од две нешто. Од времето на Федерацијата на Југославија и од времето на самостојна Македонија. Може да се види разлика, бидејќи во времето на Федерацијата беа присутни сите југословенски републики со поголем број на поети, се правија и вечери посветени на посебни југословенски поезии од тогашните републики. А во ново време, повеќе фестивалот се ориентира на повеќе на меѓународни представувања на поетики, на поезии, но врската со словенечката поезија и во времето на Федерацијата и сега е останата. На Томаш Шаламун, управниот одбор на Struškите вечери му ја додели наградата Златен венец, таа е една од најпрестижните светски поетски награди, но Томаш Шаламун не беше непознат за македонската јавност. Претходно тој повеќе пати беше присутен на Struškите вечери на поезијата, дури доби некоја локална награда, мислам, Нова Македонија вестникот е даде, така да што дојде и до Златниот венец. Интересно е што на самиот фестивал, кога го примаше Златниот венец, кажа, вика дека ова награда би требало да добие Данес Зајц, но испадна можност тој да ја добие, бидејќи Данес Зајц веќе не беше меѓу живите. Значи станува збор за Данес Зајц за еден исто голема поетска фигура која што бил чест гостин на фестивалот. Рековте дека мостовите се оптеретување. Мостовите напротив не се оптеретување на Struškите вечери. Тоа се зближување, размена на искуства, на различни поетики, бидејќи тука се врзуваат во една вечер сите меридијани на земјината топка. Тука се разменуваат поетски искуства, своји поетски мислења, поетски напеви, поетски ритми од сите 5 континенти. Тоа е една фасцинантна свеченост на самата поезија, на самата литература.
во поново време доаѓаат, секоја година доаѓаат словенечки поети, така што не се прекинати врските не само со словенечката литература, туку и со другите литератури од бившата федерација. Наша федерација имаше еден известен период кога беа југословенските војни прекини, но мислам дека сега за среќа на убавината се обновуваат сите можни комуникации и врски на секакво ниво, и на економско, и на уметничко, и на поетско, и на... Значи, мостовите се воспоставуваат и тие не се оптеретување, тоа можем да го потенцираме. Прави да е Struški festival poezije, festival, ki ima dolgo tradicijo, več kot 65 let s kontinuiteto. Obstajata pa dve razliki med festivalom, ki je potekal v nekdanji Jugoslaviji in v sodobni Makedoniji. V času Jugoslavije je bila prisotna vsa jugoslovanska poezija, v večjih časih pa se je festival usmeril v svetovno poezijo. Glede Tomaža Šalamuna, ki je dobil zlati venec, torej glavno nagrado, pa pravi, da je bil v makedonski javnosti znan že prej, dobil je tudi nagrado Nova Makedonija in Šalamun je tisto leto rekel, da bi nagrado moral dobiti Dane Zajc, ki je pa žal prej preminil. Je bil pa tudi Dane Zajc poznan makedonski publiki. Pravi, da mostovi so zbliževanje, izmenjava poetik, napevov, ritmov, da je to ena pozitivna stvar. Vsako leto so prisotni slovenski pesniki, ta tradicija prisotnosti jugoslovanskih in slovenskih pesnikov se ni prekinila, morda tam v času vojn, ampak še takrat ne. In vse te možne vezi se obnavljajo, se krepijo in so ves čas prisotne te mostovi med slovensko in makedonsko poezijo. Да дополнам уште нешто. Доста современи словенички поети се препејувани на македонски јазик, а посебно пред 7-8 години Лидија Димковска направи последната антологија на новата словеничка поезија во издание на Струшките вечери на поезијата. Значи, тоа не е најново представување колективно. Ja, pravi, da je veliko sodobnih slovenskih pesnikov prevedenih v makedonščino, izpostavil je pa antologijo, ki jo je naredila prav Lidija Dimkovska, makedonska pesnica, ki je tamle v publiki, ki je pripravila izbor torej sodobnih slovenskih pesnikov v prevodu v makedonščino. To je zdaj tak zadnji, najbolj svež izbor, nekaj antologijski zbor. Iskrene čestitke, gospod Dimovski, prijeli ste, kot sem že uvodoma povedala, in zato smo se tudi danes tu zbrali, nagrado Prešernovo oro 2022. Ste pa tudi bogatejši za to knjigo, ki sem jo že nekako dvignila, ne? To se pravi knjiga, ki je sestavljena iz dveh knjig pravzaprav, iz dveh zbirk v Poetikonovih lirah, torej v zbirki, ki jo izdaja založba Hiša poezije. Je letos išlo to dvoknjižje v prevodu Lare Mihovilović, sestavljena je torej iz dveh zbirk. Prva zbirka, ki ima naslov Risova poročila, predstavlja torej cikl pesmi o risu in kar nekaj bomo tudi slišali danes, kasneje v tem kreativnem delu. Ne? Druga zbirka pa nosi naslov Jezik in kruh in predstavlja avtorjev, torej vaš izbor pesmi za slovenski prevod. Ne? Zato, da je knjiga pač obsežna in tudi nekako, bom rekla, še boljše predstavlja, kot če bi bila samo ena samostojna zbirka. Ne? V njej se poleg impresij iz narave prevladujejo bivanska, duhovno-religiozno-mistična in seveda tudi ljubezenska tematika. Prerez knjige bomo torej slišali kasneje, mogoče pa eno tako vprašanje, ko boste zdaj s par besedami verjetno predstavili knjigo, kaj menite, kakšen je namen te knjige, kaj bo prinesla v slovenski prostor? Ste morda mislili malo tudi na to, kaj slovenskim bralcem ponuditi, glede na to, da je ta izbor prav za nas?
Значи, Ика искрени честитки, ја добивте наградата Преширново уро и ја збогативте збирката со превод на словенечки. Во Поетико новелире на издавачката куќа Хиша поезија излезе книгата во превод. Се состои од две збирки. Првата извештај на рисот и јазик и леп, која го правите избор од јазик и леп. Дали размислувавте што ќе донесе ова книга во словеничкиот простор? Што следите кога го спремавте изборот? Бидејќи во вашата поезија превладуваат екзистенцијална, духовна, религиозна, мистична, љубовна тематика, мотиви од природи, но сепак кога го правите посебно изборот јазик и леп, како го направите изборот за словеничкиот превод, односно словеничкиот простор? Извештај на рисот е една книга која правиме заедно со Сергеј Андреевски. Сергеј Андреевски е еден од познатите македонски уметници, така што кога настануваја песните, во исто време настанува и неговите цртежи, слики, ги разменуваме песните, сликите, така што затоа таа книга е и заедничка Сергеј Андреевски и Боја. Се однесува на рисот, животинче, животно, кое на некој начин исчезнува од нашите планини, така што и самата книга има една задна конотација, може малце да се наречи политичка конотација, која се несува и на самата Македонија во однос на овие ситуации политички што и се случуваат во последнава деценија и дури 2 децении. Јазик и леп е книга која што ја први беше подготвена за македонско издание, македонско пазар, тоа е таа, во која што се обидов покрај насловните песни Јазик и леп, кои што се 2 циклуса, да направам едно моје лично согледување, на моја лична нагорна линија, односно да ги застапам сите мои поетски интереси и од јазичен аспект, и од тематски аспект, и од литература што сум ја учел, некогаш да го направам оној пресек што мислам дека можам јас тоа да го направам, бидејќи правели избори други личности, други луѓе, други преследувачи, но некогаш тие не ја погаѓале она линија што би била мој интерес да се свртам назад кон речкиот пат, за да видам што сум направил и како тоа ќе се најде, ќе се сложи и ќе добие некоја нова хармонија или нов поглед во еден нов избор, кај што повеќе би ги рангирал песните според тематско-мотивските интереси. За словенечкото издание Јазик и леп го направил во малку поизменета форма, мислејќи дека некои поатрактивни песни ќе се најдат на словенечки јазик во словенечкото издание. Да заклучам дека Јазик и леп е мој личен избор и моје ново проследување, разгледување на мојот поетски интерес, кој што се развил из неколку децении, бидејќи мојата прва книга објавена многу одамна, кога јас имав 19 години, 1979 година, па до појавата на Јазик и леп поминати на 4 децении, кај што мојот поетски интерес и мојот начин на пеење имал различни стадиуми во поглед на тематско-мотивски, но и јазични интереси. Во тој однос е Јазик и леп. Предложувајќи го за словенечко издание, сакав словенечкиот читател да види отприлика кои се тие мои развојни линии во тие 4 и кусур децении, кај што се обидувам да бидам поет. Најпред е поведал за збирко рисова поручила, книга е настала скупај за илустрацијами Сергеја Андреевскага, тоrej он je pisao pesmi, Sergej Andrejevski je risao ilustracije.
Res je žival, ki izginja iz naših planin, ima pa ta poezija politično konotacijo z Makedonijo in vsemi političnimi problemi, ki obkrožajo Makedonijo. Jezik in kruh pa je bila najprej pripravljena zbirka za makedonski prostor. Naredil je nek oseben izbor, skušal zbrati ves jezikovni tematski presek, za katerega je mislil, da bo pokazal njegovo pesniško pot. In predvsem je želel, da bi to dobilo nov pogled v enem drugem okolju. Neke bolj atraktivne pesmi je zbral za slovenski izbor. Pravi, moja prva knjiga je šla davnega leta 1979, se pravi 40 let že ustvarja. In poetika njegova se je v teh 40 letih spremenila, tako tematsko, pesniško, stilsko. In vse te razvojne linije je skušal nekako zbrati v tem izboru Jezik in kruh za slovenski prevod. Lara, in še vprašanje zate. Kako bi strnila svoj premislek o in ob poeziji? In kaj je v bistvu prinašal in kaj je odnašal ta v bistvu postopek prevajanja iz makedonščine, ki ti je domača in ljuba, vendar v slovenščino, v naš jezik, in da bi nekako čim bolj ostala avtentična v tem prevodu? Jaz bi najprej rekla, da je poezija Slave Gorgodimovskega zelo slikovita. Jaz sem ves čas, ko sem brala risa, ga imela pred očmi, kako me on gleda, kako on skače zdaj iz te zasede, kako se on premika po teh planinah, po Galičici. Jaz te kraje tudi dobro poznam in jaz sem res imela slike tako, kako se premika po vsem tem prostoru. In te motivi, kot si jih že ti prej omenila, se pravi bivanski motivi narave, eksistencialni, religijski, so res močno prisotni. In ko sem prevajala, sem seveda skušala to vse ohraniti. Moja prva reakcija, ko sem dobila izbor poezije, je bilo, to je pretežko, jaz to ne moram narediti, to je tako zapleteno. Res se moraš globoko potopiti v poezijo Dimovskega, ima več plasti in ti potem kot prevajalec odkrivaš eno plast, pa drugo plast, pa tretjo, pa nekako plavaš noter v to poezijo. Zdaj, kaj prinaša? Jaz mislim, da predvsem prinaša en občutek, eno sliko o Makedoniji, o tej čudoviti deželi, predvsem v zbirki Risova poročila. Po drugi strani prinaša eno svežino zaradi tega, ker je toliko različnih tematik, predvsem v zbirki Jezik in kruh se prepletajo te tematike, nekako eno potovanje skozi različna, ne samo obdobja, ampak različna občutja pesnikova. Kaj pa se je morda izgubilo ali pa kaj je odnašal ta postopek? Zelo veliko je bilo nekih besed, ki so arhaične, narečne, ki so mi povzročale ogromno problemov. Nekaj sem izkušala poiskati v slovenščini, kakšno je pa žal tudi ni bila možna, da jo prevedem, ker enostavno nimamo. Je pa vedno tako, v prevodu nekaj odvzameš na enem mestu, pa na drugem mestu nadomestiš. Predvsem sem pa se trudila, da ohranim ta ritem jezika, ta duh jezika in ravno Slave je zjutraj, ko sva se videla, rekel, začutil sem ta ritem in mislim, jaz upam, da se čuti v prevodu in da mi je to uspelo. Mogoče še to vprašanje, ko je gospod Slave samo omenil tudi to politično konotacijo, ali pa tudi to plast, sploh v Risovem sporočilu. Me zanima, ali si tudi to poskušala detektirati, ali si se kdaj vprašala, ali pa te je kdo celo, ne vem, ali namita, ali sam avtor, mogoče založnik so tukaj namignili, glede na to, da si jih malo mlajša, pa da mogoče so kakšne stvari bile tudi v času. Kar se politične konotacije tiče, ne, ker jo poznam, ker mislim vsi, ki smo vsaj nekaj časa študirali v Makedoniji ali pa kakorkoli povezani, poznamo
politično zgodovino Makedonije in tega prostora in jaz sem ves čas v stiku in vem, s kakšnimi težavami se srečujejo Makedonci, tako da to je bilo meni jasno. Več pomoči sem potrebovala s kakimi termini bolj religioznimi ali pa arhaičnimi besedami. Tukaj sva tudi z avtorjem pisala po mailih, bolj s takimi termini, ki mi niso bili znani, ali pa kakšne narečne besede, ki so bile kjer so kakšni vokali bili spuščeni, pa je bilo potem potrebno ugotoviti, kaj zdaj to pomeni. Tukaj sem se konzultirala in z Namito in Slavetom in še z drugimi ljudmi, tako da tukaj je bilo več. Sama politična konotacija je meni bila poznana, no, vsaj, mislim, tokom študija in z vsemi temi leti ukvarjena z makedonsko literaturo je meni to jasno. Hvala za zdaj. Torej, po tem pogovoru, mogoče se nam bo tudi še kdo pridružil, ko smo nekako si začrtali pol ure za pogovor, potem pa še za ta kreativni odhod. Torej, o utripu v sodobni makedonski poeziji ter o tovoru na mostovih povezovanja med slovensko in makedonsko pesniško produkcijo, v katerem smo sodelovali Slave Georgijo Dimovski, prejemnik nagrade Prešernovo Oro 2022, makedonistka in prevajalka Lara Mihovilović ter pesnica in kritičarka Petra Koršič. Sledi ta kreativni del, ko pa ne bomo klepetali, ampak bomo preprosto se prespustili enemu takemu performansu. Namreč v njem bosta najine pesmi glasbeni in pa likovni odziv na slišano poezijo v živo ustvarjali pianistka in skladateljica Ingrid Mačus, ki jo toplo pozdravljam, ki je po izpopolnjevanju na konservatoriju v Talinu, deluje v Italiji in se je ravno kar vrnila z festivala Novalis Music and Art iz Oseka oziroma v Oseku, ter slikarka, za menoj, prosti, kažem ti hrbet, draga Mojca Fo, priznana tako doma kot v tujini in v tujini tudi dobro prodajana. Poslušali bomo oziroma sledili 3 govoricam in imeli eno skupno vzdušje. Multimedijskost in poezija, torej poezija, prevod, ki mu bomo sledili tudi na tabli, interpretacija glasbena, torej glasovna, potem pa še glasbena in pa likovna, torej slika, sinergija, torej ustvarjalnosti, sinergija ustvarjalnosti jezikov. Tako da želim vam vsem zbranim prijetno spremljanje, poskrbeli bomo, ker ste tudi Makedonci in makedonsko govoreči, da bo kar nekaj pesmi slišanih tudi v originalu, v makedonščini. Potem pa bo seveda po zdaj kratkem intru, toliko da iz teh besednega preidemo k poeziji oziroma iz pogovora. Ingrid, kar izvoli, po krajšem tem glasbenem uvodu, pa k besedi vabim ponovno Laro in Slaveta in potem bomo sledili po vajnem, bom rekla, tako 20-minutno približno predstavitvi poezije, ta odziv, ki bo potekal, kakor smo se dogovorili, da ne bomo predolgi tudi že prej. Tako da naj vaju ne zmoti, če boste zaslišali čopiči iz ozadja in pa glasbo iz desne strani.
Ќе прочитам 2-3 песни од извештаи на Рисо, на некој начин да се види таа политичка конотација која е во оваа книга. Окованиот рис. Јас сум окованиот рис од Македонија. Врз сурите карпи однатре што татнат. Орелот е мисла што ме гледа во очи, пред да ми откине парче со железниот клун од моите разбранети гради, пред да ми ги продупчи со железниот клун. Дур го очекувам тој удар, во времето без почеток и крај, го гледам во очи, очите ми се радари и го мерат секој дел што е представува неговата внатрина. Орлу, му викам Орлу, го остри својот железен клун, подготвен за војна, во која ќе нема борба, оти тој е мисла што ме гледа во очи, во кои вилеат ровови полни месо и реја, над кои дува некој своевиден антиветар и го посолува со црна сол, и го посолува со црна во временска сол. Okovani ris. Jaz sem okovan ris iz Makedonije, na sivih skalah, ki bobnijo v notranjosti. Orel je misel, ki me gleda v oči. Preden železnim kljunom odgrizne košček mojih razburkanih prsi, preden jih prebode železnim kljunom. Dokler čakam na udarec v času brez začetka in konca, ga gledam v oči. Moje oči so radar, ki meri vsak del njegove notranjosti. Orel, zakličem, orel. Naostri svoj železni kljun, pripravljen na vojno, v kateri ne bo borbe. Kajti on je misel, ki me gleda v oči, v katerih rastejo rovi, polni mesa in smradu, nad katerimi piha svoj vrsten antiveter in jih soli s črno brezčasno soljo. Четврти извештај. Мртва стража. Останувам затворен во себе си како на мртва стража. Ми се стеснува, окото станува точка, погледот како да се гаси. Од каде ова искушение? Мојата капка е мртва капка, мојот поток е мртов поток, мојата река е мртва река, моето езеро е мртво езеро. Се гаси последното светило на небото, моето море е мртво море, мртво за секогаш мртво море. Дјаволот или Бог го затвора својот круг, мрак. Среде легендите се напластува мрак. Се протега над високите сртови на планините, како народ изгубен, згрбавен, заборавен, како народ кој постојано се губи, се брише од старите камени печати кои некогаш беа бранови што надојдуваа во пламен. Пламени бранови кои отвораа свечаноста на планините, звукот кој се претвораше во божествено ехо, кој беше посредник меѓу небото и земјата, но по нашите траги никој не ќе појде, никој не ќе воскресне. Празни ќе бидат утробите на идните бледи мајки, ќе се вее правта на пурпурниот залез на сонцето, и по името, и по гласот, и по плотта во ридание ништото ќе ја влече линијата во замаен здив и во очај. Извештај на рисот. Јас сум рис, стојам на мртва стража и јас сум мртов. Четврто порочило – мртва стража. Какор на мртви стражи остајам запрт у себе. Око се стегуе, постаја пика. Какор поглед ки угаша. Откот та скошњава? Моја каплица е мртва каплица. Мој поток е мртв поток. Моја река е мртва река. Моје езеро е мртво езеро. Угаша последна светлоба на небу. Моје море е мртво море. Мртво, заведно мртво море. Hudič ali Bog zapira svoj krog. Mrak. Sredi legend se kopiči mrak. Razteza se nad visokimi planinskimi grebeni, kakor izgubljen narod, grbast, pozabljen, kakor narod, ki se nenehno izgublja, izbriše iz starih kamnitih pečatov, ki so se nekoč v valovih zbrali v plamenu. Plamenasti valovi, ki so odprli svečanost planin. Zvok, ki se je spreminjal v božanski odmev, ki je bil posrednik med nebom in zemljo. A nihče ne bo šel po naših sledeh, nihče ne bo ustal. Prazne bodo maternice bodočih bledih mater. Vel bo prah vijoličnega sončnega zahoda in po imenu in po glasu in po steblu na nikogaršnjem bregu
bo vlekel linijo v skupni vdih in obup. Risovo poročilo. Jaz sem ris, na mrtvi straži stojim in sem mrtav. 5. izveštaj. Konečno iščeznуваме. Konečno iščeznуваме. Поминуваме по мост, а по нас се губи неговиот лак. Збогом те темни домови со влажни подруми, со оковани мигови на спокој. Од сега ќе не нема, на големиот глобус ќе остане на црна дупка, од која директно се влегува во инферно. Во кругот на старите историчари, мапите од мојата земја им согоруваат враце, се ронат во ситни саги, кои ќе ги оддува ветрот, незнајно каде. Ќе има друг наследник на нашите темни домови. Извештај на рисот, веќе не нема, наследниците се други. 5. poročilo, končno izginjanje. Končno izginjamo. Prečkamo mosta za nami izginja njegov lok. Z Bogom temni domovi z vlažnimi kletmi, z okovanimi trenutki spokoja. Od zdaj nas ne bo. Na velikem globusu bo ostala črna ljukna, skozi katero se naravnost vstopa v inferno. V krogu starih zgodovinarjev mi mape moje države zgorevajo v rokah, drobijo v drobne saje, ki jih bo veter odpihnil neznano kam. Naši temni domovi bodo dobili drugega naslednika. Risovo poročilo. Nas že ni več, nasledniki so drugi. Бидејќи ќе најкренот во интерес на времето, Лара ќе прочита некои други преводи, не ова. Јазик и леп. Ова е збор, ова е леп. Лепот е збор изваден од неговото тело. Неговото тело е збор, затоа не суштествува. Преведувај го телото читајки, осмислувај го лепот говорејки, обгрли го небесниот сјај. Тој е јазикот, тој е лебот, ти си безтелесниот, изговорениот, несуштествениот. Втора песна. Ова е јазикот, ова е лебот. Ти си неизртено зрно меѓу нив. Ти си лавиринтот на замаглени представи за себе си. Наеднаш огнот на молњата затемнува се, стануваш прашање на денот. Ќе не одмине овој здив, врати се во јазикот, во својот леб. Третиот дел. Имаш јазик, имаш леп, куршум во грлото, ја слушаш крвта на вените, ја претвораш на јазикот немушт, на огнениот јазик кој ги брише границите меѓу животот и слободата, на јазикот кој ја формува Вселената, зборувам и имам причина за тоа. Блиска врска. Вее снег, ги завева Охрид и Москва. Го завева Иерусалим, го завева Вавилон. Мојата соба плови по Еуфрат, моите чизми по Дунав. Паѓаат бели огледала и ја завеваат Александрија, го завеваат Њујорк. Мојот труп плови по Ганг, мојата глава по Нил. Паѓаат бели воздишки упорна белина и го завеваат коњот на Свети Ѓорѓија. Кавказ воспоставува врска со Бога. Тогаш слетува белиот ангел. Очите ми ги покрива со две ледени дланки. Се гледаш ли себе си назад, ми вели? Се гледам. Трупот ми плови по Ганг, чизмите по Дунав.
Се гледаш ли, ми вели ме претвора во гавран без крилја. Се гледаш ли и ме претвора во волк кој завија по Скандинавија сред белите огледала снег. Се гледаш ли? Bližnja ves, veje sneg, zaveje Uhrid in Moskva, zaveje Jeruzalem, zaveje Babilon, moja soba pluje po Eufrati, moji škornji po Donavi, bela ogledala padajo in zaveje Aleksandrijo, zaveje New York, moj trup pluje po Gangesu, moja glava po Nilu, padajo beli vzdihi vztrajne beline in vejo konja svetega Jurija. Kaukaz vzpostavlja zvezo z Bogom. Takrat pristaja beli angel. Pokrije mi oči z ledenimi dlanmi. Se vidiš v preteklosti, mi reče. Vidim, moj trup plava po Gangesu, škornji po Donavi. Se vidiš, mi pravi, in me preobrazi v krokarja brez kril. Se vidiš, in me preobrazi v volka, ki tuli po Skandinaviji sredi belih ogledal, sneg. Se vidiš? Камен, медитација. Ти велиш, постои Бог и го вадиш од витрината. Тој е парче камен, црн, донесен од планините. Тој е совршено измазнет камен. Тој е Бог. Од него блика светлина, во него се хаосот и редот, велиш ти. Духот и спасот, добриот дух. Тој камен навистина е Бог. Седи на воздушниот престол, редот е прозрачно син, хаосот е бел, се е нестварно, ништо не се менува, се е Бог, камен. Kamen meditacija. Ti praviš, Bog obstaja in ga vzameš iz vitrine. On je košček kamna, črn, iz planin prinesen. On je popolnoma gladek kamen. On je Bog. Iz njega pliska svetloba, kaos in red sta v njem. Praviš, duh in odrešitev, dobri duh, ta kamen. Resnično je Bog, sedi na nebeškem prestolu. Red je prosojno moder, kaos je bel. Vse je nestvarno, nič se ne spreminja. Vse je Bog, kamen. Темен коњ лежи над планините. Темен коњ лежи над планините. Темен коњ темел темена подземна вода што рмори низ вековите. Јас минувам под коњот мрачен и полут, док лувоз во двиг и одбивам дутниците мора. Што загубив тука јас? Што загубив те воздухот стана тесен и кон мене се влече големата желка од висините. Врз планините лежи темен коњ, нозете му се во клисурите, темна подземна вода што рмори во зглобовите и ги придвижува вековите, штамата, мофта врзнив, низ која се пробивам, колку е страшен тој вознес. Што загубив тука, што загубив и јас, го прашувам коњот, а тој темен лежи над планините. Temen konj leži nad planinami. Temen konj leži nad planinami. Temen konj, temen, temen. Temna podzemna voda, ki žubori skozi stoletja. Grem mimo konja, mračen kot norec, gluh, z dvigom odbijam ti trope morja. Kaj sem tu izgubil? Kaj sem izgubil, da je zrak postal tesen, k meni pa prihaja velika želva z višin. V planinah leži temen konj, noge ima v soteski. Temna podzemna voda, ki žubori v sklepih in premika stoletja. Mrtva tišina prekrita z mahom, skozi katerega se prebijam. Kako grozljiv je ta zanos. Kaj sem izgubil? Kaj sem izgubil? Jaz, vprašam konja. On pa temen leži v planinah. Малку повесела песна. Еротска песна за ноќта. Помалку крв, помалку здив, помал простор за твоето срце, потиво глас, таинствен шум. Јас не сум ти, јас не сум ноќ. Не отворај врата ни прозор сегде си, имаш злато и сребро, имаш темен блесок, јас не сум ти, јас не сум ноќ. Отвори ме мене, отвори се ти, опушти се потивко оф. За твојата кобна мерка расколебај се, јас не сум ти, јас не сум ноќ. Кој те претвори во птица, зошто леташ, не биди пареја празен простор, помалку себе, пропушти нешто, јас не сум ти, јас не сум ноќ. Erotična pesem o noči. Manj krvi, manj izdiha, manjši prostor za tvoje srce. Tiši glas, skrivnosten šum.
Jaz nisem ti, jaz nisem noč. Ne odpiraj vrat, ne okna, vse posod si. Imaš zlato in srebro, imaš temen blesk. Jaz nisem ti, jaz nisem noč. Mene odpri, ti se odpri. Sprosti se, tišje. O tvojem usodnem dejanju ne dvomi jaz. Jaz nisem ti, jaz nisem noč. Kdo te je spremenil v ptico? Zakaj letiš? Ne bodi para, prazen prostor. Manj sebe, nekaj izpusti. Jaz nisem ti, jaz nisem noč. И още една песна. Аз не посветувам песни, ама ова е посветена на Даниела. До обяснување за љубовта. Нештата што го пополнуваат празниот простор, температурата што го проширува времето за уште една мала илузија, ерозијата на чувствата, задоцнетата есенска капка врз првото пролетно цвеќе, трговците што тргуваат со чувствата, месорницата што ја обликува состојбата на телата, светливите честички што им не достигаат на копнежите, границите што се поставуваат поначесто помеѓу мојот и твој крвоток. Изгубено ли е или задоцнето, менливо е или несватливо, минливо, несватливо, задоцнето, неодобјаснето, еден пурпурен залез се влева во една пурпурна река што надоаѓа и пресушува, што се вслушува во празниот простор, во празниот пурпурен простор. Изгубено ли е, менливо ли е, недообјаснето. Razlaga o ljubezni. Posvečena pesem Daniel. Nekaj, kar zapolnjuje prazen prostor, temperatura, ki pušča čas še eni majhni iluziji. Erozija čustev, zapoznela jesenska kapljica na prvem spomladanskem cvetju. Trgovci, ki trgujejo s čustvi, nespečnost, ki oblikuje stanje teles, svetleče čestitke, ki jih pogreša hrepenenje, meje, ki se vse pogosteje postavljajo med mojim in tvojim krvotokom. Ali je izgubljeno, ali zapoznelo, spreminjajoče se, ali nepojmljivo, minljivo, nepojmljivo zapoznelo, nerazloženo. Vijoličen zahod se zliva v vijolično reko, ki prihaja in presiha, ki pozorno prisluhne v praznem prostoru, v praznem vijoličnem prostoru. Ali je izgubljeno, spreminjajoče se, nerazloženo? Ова беше мал избор од мојата поезија што го наменив за оваа вечер. Кога ја видов првпат книгата на словенечки јазик од Лара, на некој начин го почувствував дека го фатила ритмот на моите песни, мојот ритм. А сега, слушајќи ја, веќе во тоа сум и 100% уверен. И благодарам на Петра, на музичарот, на сликарот и се разбира на вашето присуство. Мило ми беше, убава Љубљана, убаво се дружиме, зашто уште ќе се дружиме уште еден ден и да сме здрави и живи во иднина, што ќе каже Господ. Благодарам. Aha, ja, pravi, ja, zdaj moram najprej prevesti pohvale, ki mi jih je Slave izrekel, da je že prej rekel, da se mu zdi, da sem uspela ujeti ritem in zdaj, ko sem brala, da to samo lahko še potrdi, se bom odmaknila od tega, ker sem vendarle prevajalka in sem preveč upeta v to poezijo še vedno. Zahvalil se vsem, ki ste prišli, pravi, da je Ljubljana lepa, da se lepo družimo, da se bomo tudi jutri družili in vsem želi, kot pravijo Makedonci, da ste živi, zdravi, ne, torej živ in zdrav, kar je v bistvu, se mi tudi meni zdi zelo pomembno. In še enkrat se zahvaljuje, da ste poslušali en kratek izbor njegove poezije. Več pa seveda lahko v knjigi preberete.
Mir s teboj. Iz Lukovega evangelija. Nebo in zemlja bosta prešla, moje besede pa ne bodo prešle. Mir s teboj. Kako daleč naj seže moja dlan, da te doseže? Mir s teboj. Prostost. Marini Cvetajevi. Pomočiš prst v svobodo in začneš pisati. Pisava bledi v nič, besede zamolčane med njimi, kot strel s ponovitvami, sami udarci v granitna kolena. Ne bom se umaknila, ne bom klonila, molčala, ne bom si plašnic nadela, ne bom si listja lepila na ušesa, ne bom. Kocka na kocko, pika na krilih, vitezi odpadajo neslišni kot pike iz zrcala iz snega, drugi se vdajajo v porazu, nevidni kot pike na zrcalu iz snega. Prince krmim, nebogljene kot pike na zrcalu iz snega. Kdaj bo kralj sneg klobuk? Vedno več pik je na krilu. Pikapolonica pa kot da brez njih. Vedno prikrito, ugajajoči na smeh, nikoli odkrito razvezanih rok, uklenjenih las, ukalupljenih glav, osupljiv žvenket cifre. Svoboda ne hlapi, svoboda ponikne pod mojo kožo. Treba je ponavljati zgodbo o novem. Kot Lazarji se skrijejo oni, spreminjajo avro, povsod lazijo. Kot nam črnilo prenika s prsta v kožo, se polži stisnemo v svoj dom. Oko ciklona. Tudi ko stopiš na skalo, jo zaboli. Ne slišimo, a premika Toma spreminja. Morda premik golobovega krila med vzletom z kitajskega zidu. Morda ni vidno, kar zdaj zapisujem v srce. Morda ne čutiš, ko ti šumnik praska po ušesni mečici. Morda ni to, a vsaka tišina udolbe globlji vers, ki skalpelom zareže. Ne bi vedeli, da v oko, a ono edino lahko sprevidi. Oko ciklona, to skalo božam, da pod dlanmi ostane le vlažna sapa. Morda bo nekoč pomagala golobu, da ne bo več iztrebljal na mojem balkonu, zapuščal jajčeca, iz katerih se lahko izleže le metulj, ne ptič, da bi s polomljenimi krili kot kokoš mislil, da lahko poleti. Ni pesem to, kar se vleče z odra, je stok, predirno ječanje, ki ga v hrupu preglasi vse. Tudi žvrgolenje telefona, kakor tudi tišino, ki je najglasnejša. Vzemi kozarec in ga ponesi do levega očesa. Ni žejno, naj pije, se umije ali potopi.
ni milosti, a je ni, ko zagrebamo podobo otroka, ki samo pogreša in to pove na glas. A kaj glas, ko smo srce prodali hrupu, da nas zavije? Ni pesem, tišina je najglasnejša. Maternice, ko se je Bog sprehajal med dušami, ki so se spočenjale doli na zemlji, v trebuhih različnih žensk z različnimi lasmi, različnim leskom kože, različnih hrepenenj in pričakovanj, je sejal zrna. V različne brazde so padali drobci, v različnih razpokah se je kalil solni cvet, je zaskelela ponekod. Ko je moja koža prevelika in ko se skrijem v gubo neba, si šepetal, usoda ni enaka do vsakega. Objamem drevo, ki ga sonce v senci dela še večjega. Sonce je vsak dan močnejše, veliko, veliko večje od zemlje. In soline dobro rodijo. Sonce sije v mojem trebuhu. Kdo je fotograf, ki bo danes posnel žensko telo, presvetljeno s svetlobo, ki skozi okno pronica leta 1976 nekje v Sloveniji, kjer se prečiva. Prostor ne more ostati prazen, kjer se zagledava, vzletajo letala v vrtačah, tečejo železniški tiri po grebenih, kjer se prečiva, se bijajo dolgoletne bitke za ozemlje, kjer se zapustiva, je molitev strahopetcev. Spuščaj zmaja, da vem, kdaj si otrok. Izstreli raketo, da vidim, kdaj si na razburkanem, odprtem morju. Pomigaj s prstom, da veš, kdaj si želim, da mi šepetaš na uho. Sonce sije v mojem trebuhu. Moja zemlja se useda na starodavni tempelj. Tišči me v prsih, ker tam nič ni nič. Sezi pod rebra, da me nasmejiš. Od besed, ki jih vihtiš, poskakujem in me je strah. Če nehaš, postanejo stalagnit. Spuščam se z neba, ko padam, iztegnemo končine kot mačka in našpičim krempeljce, da se nečesa oprimem in pristanem v novo življenje. Kar je spodaj, ima odbojno moč. Sonce sije v mojem trebuhu. Kar je spodaj, ima vedno odbojno moč. Potem me izvrže v svet pritlikavcev, ki imajo majhne roke, majhne prsi, majhno srce. Le reže okoli njih so ogromne, vanje se naselijo besede, želje zevajo na drugo stran. Tam se z otoka ne vidi na odprto morje, ampak na kopno. Steci prelat, prileti na mojo mehko kožo in mlade laske, gladko in tam čutim najmočneje.
Sokol naj te izpusti šele, ko bo zelo lačen ali ko bom dober plen. Naseli me. Ozej 2. Tako govori Gospod, glej, popeljem jo v puščavo, spregovorim ji na srce. Tam bo voljna, kakor v mladih dneh, kakor ob dnevu svojega izhoda iz egiptovske dežele. S teboj se zaročim na veke, s teboj se zaročim v pravičnosti in pravici, v dobroti in usmiljenju. S teboj se zaročim v zvestobi in resnici. In spoznala boš Gospoda. Naseli me. Starec pravi, dovolj je eno oko, a z 2 lahko vidiš globino. Naseli me. Tisto oko, ki vztrajno gleda iz trikotnika, je vedno zgoraj, ne glede na to, kako visoko se strop izmika. Naseli me. Si že pripravljen? Trava ni nikoli pripravljena, čeprav raste zato, da čaka na boso nogo in kosca. Tisti dan bom uslišal, govori Gospod, uslišal bom nebo in to bo uslišalo zemljo. Naseli me. Zareži vame prečno, ko se začne šteti znova, ponovi. Naseli me znova za Ingrid Mačus, ki te je ustvarila. Najbrž mora glas vedno sam. Najbrž mora glas iz največjih nižin prodreti skozi razprta usta, da se zasliši grom zgodovine in jasmina. A kaj glas, ko smo srce dodali hrupu, da nas zavije. Zareži vame prečno, ne da odteče kri, da se pred teboj odpre življenje. Ne v besedah, ne z besedami, dejansko in v tebi. Živ si in najbolj si živ, ko verjameš v svoje drevje. Kar je gori, se je skrčilo na belo kvadratno platno in se boči nad mojo glavo kot baldahin. Vse drugo je nepremično in mirno. Mir s teboj, kako utripa srnino srce, ko nepremično zre v konico puške ostrostrelca, brez napake, pomota, hote ali nehote, z namero ali brez nje, je obstoj ljubezni, zagotovilo, da nekaj je notri, da nepremična srna ni nepremična, ampak je vibracija vesolja, ki prav zdaj odraža boj s strahom talca pred zidom. Se sklanjam k tebi, ki verujem, si. Mir s teboj.
Vate legam kot mama, prihajajoča skozi ozek rov in še enega. Vate se vtiskujem kot tinta za papir, kot anestetik za bolečo preteklost, kot britev zarežem, kamor se je želel on. Semafor je zelen in ti stopaš po zebri kot gepard, kot ranjena zvir, ki ne more verjeti, da ji bo tokrat uspelo. Vendar je v tebi nekaj, česar ne prepoznaš in te kot strohnele vrviče on privezuje v nezamisljivi pristan. Prestrašen in prepogumen hkrati, neverujoč in za mrvico vernik hkrati, gnostik in verujoč na natezalnici lastnega ega. Mir s teboj. Kdo si, ki ostajaš v enakomernem potegu dlani do čezrobja? Kdo, ki se bojiš razpustiti vame? Kdo, čigar dvom onemogoča obstoj njega, ki je? Kje se začne tvoja vera in kje se grodi sovražnik, ki preži nate kot voditelj, kot poveljnik sodobnega časa? Kako ti bo uspelo iz belih čevljev sprati vse, česar ne poznaš in se vsako noč povleče iz globin na površino tvojih sanj? Verujem in občasno klecnem, medtem ko opazujem tvojo vztrajnost. Ni nevera, ni ateizem, ni preizkušanje Boga, da ti pokaže znamenje kot dokaz o obstoju. Čakaš in izgubljava se v neobstoju, polovičnem obstoju, ki ga vse bolj naplavlja strah, dvom. Zadušljiva je hiša in okna odpiraš na stežaj. Vrat ne zaklepaš, kot bi vedel, da samo tako lahko vstopi nekdo, na čigar prihod čakaš že zelo dolgo. Mir s teboj. Utihotapil se bo ta nepovabljeni gost, ne kot znamenje, kot nekaj, česar ne pričakuješ, kot nekaj, kar se najmanj prilega tebi in tvojemu obsegu razuma in se izmika tvojemu globokemu dihu in drgetanju, ko nepotešen legaš v posteljo, ki diši po domu. Sivka, olje za masažo, uokvirjeni portreti mrtve družine, steklo na tvojem deškem obrazu in pogled dečka, ki ne more prikriti, da hrepeni po vzrtju. Mir s teboj. Tišina ni več blagodejna in v moji glavi borbota kot ponorelo volovsko srce, ki se prav zdaj izstreli na strop moje kuhinje. Sinhroniteta je dokaz, da je ostalo preveč kisika med dvema atomoma. Mir s teboj. Anestezirana usta ne izrečejo besede, ker beseda ne potrebuje sla. Je, kakor si. Kdo dvomi v tvoj obstoj? Mir s teboj. Ni več strahu, neka siva jeklena ograja nas varuje. Ne moremo čez, neka gladka črna površina zagotavlja, da so dežne kaplje zdrapale gladkost. Na tej površini nam ne more spodrsniti. Moj korak je korak v mehkobo, ki prihaja ne od mehčavca, ne od preznojene gladkosti orjuh. Mehkoba je v potrpežljivosti, ko čakam, da se po človeku prikaže tvoj glas.
ne kot črka, ne kot zvok, kot prisotnost, utelesitev, ne sle, ne koprnenja, ne želje, ne upa. Kot pričevanje. Mir s teboj na veke. Kako daleč naj seže moja dlan, da te doseže. Bog pokliče Gideona, pravi, Gospod mu je rekel, mir s teboj, nikar se ne boj, ne boš umrl. Kako daleč naj seže tvoja dlan, da me doseže. Hvala vsem skupaj. Mi smo pa še pripravili pri založbi Kutaca Zrakogled nekaj knjig, ki si jih nastopajoči lahko izberete in ponesete domov. Imamo pa tudi darilo za našo tolmačko, prevajalko Laro Mihovilovič in seveda za našega osrednjega gosta večera. Upam, da smo vam s tem ad hoc performansom že podarili en skromni dar, kot je druženje z nami in v dveh jezikih in tudi v več jezikih umetnosti. Vsem vam, ki ste tu zbrani, hvala za dolgo pozornost. Imate seveda odprto možnost, da kaj poprašate, pokomentirate. Zdaj bom pa jaz, ko grem po darilce za odrje, prosila Laro Mihovilovič, da povzame z gospoda Slaveta in da ga popraša, kako je doživel ta odziv v glasbi, v glasbeno poezijo njegovo in pa seveda tudi v likovno podobitvi. Znači, Petra bi se zablagodarila za ovoj nastan, što pevte prisutni na ne samo dvata jazici, tuko na poveke jazici, bedejki tukaj imame jazik na muzikata, jazik na ilustraciji i ja interesira kakve se vašite vpečatoci na slušnato i videното, znači na muzikata i ilustrativni oddel na vašата poezija. Beskreno sam zadovoljen v ovoj nastan. Od interpretacijata, posebno od krajodna muzičarov, a od ovoj aspekt slikarski su Beliot Angel, mislim, to je fantastično, da. No, Risot беше добар, меѓутоа Бeliot Angel ми остане нешто посебно, исто како песната што се во бело. Многу убаво, благодарам премногу на
гостоприемството на вечерта и на ова прекрасно задоволство, што ме го приредите. Ще нещо ви благодаря. Jaz vam dajem knjigo in eno vino, da boste imeli nekaj za dušo in nekaj za telo. Hvala lepa. Mogoče ima kdo še kako vprašanje. Prevedem še kaj je povedal. Ja. Pravi, da se tudi on neizmerno zahvaljuje za to izkušnjo. Zelo mu je bila všeč tako glasbena spremljava, predvsem tisti zaključni del, in pa navdušenje nad belim angelom. V pesmi je vse belo in v sliki je vse belo in ta ilustracija ga je prevzela. Tudi res pravi, ampak ta bel angel je nekaj posebnega. No, še preden bom Mojco prosila, da nam pojasni, ker se Mojca vedno zelo polno preda pesmim in običajno to stori v živo, dobesedno ad hoc, ampak da bi tokrat skrajšali nekako cel postopek dela, smo se zelo natančno vse pripravili. Tako da, no in še predno to, naj vam povem, da na sestanku, ko smo se imeli in sem jaz dobila prvič v roke knjigo, sem odprla na strani, kjer je bilo drevo in sem ugotovila, da čeprav zelo iščem, ko mi je prvi gost nekako po sili razmer odpadel, sem ugotovila, da pravzaprav imava s Slavetom, kljub temu, da se na hitro ne sliši, vendarle kar nekaj motivnih drobcev, ki naju oba vsak svojega gledišča preokupira. In sem potem takoj videla ta moment s snegom, pa neko žival, ptica kot pri meni, kot sokol, in potem to nenehno zdrsovanje med čisto realnostjo in zemeljskostjo in neko dimenzijo, ki jo nedvomno poezija Dimovskega odpira in jo seveda ne more zaobiti niti branje moje poezije. Tako da sem potem ugotovila, da bomo združili mogoče tokrat bolj sorodnosti, kot pa, ker delamo tako, včasih združujemo tudi razlike, da bo tokrat bolj mogoče na nek način sorodno, sploh ta duhovno-mistična razsežnost. Medtem, ko ti prevajaš, bom jaz predala mikrofon Mojci. Zdaj bo pa še Mojca podala, kako se je lotila, kako je to ustvarila, kako se pesmi dotaknile Mojce Fon. Je noč globoko, tako zadane, tisto srce. In tukaj pri angelu je pač beli angel, ampak sem hotela, da je še bolj svet. Zato ima ta si in zlatin posud, da je še bolj svet. Tukaj je pa krokar brez kril, nima kril, in volk. In tukaj je ta rdeča, kar je prečrtano, kar je križ, je kot tega ni. Je hkrati kot presečišče dveh src. In sem hotela pokar, da angel krvavi, pa v resnici on malo krvavi s to papriko, to je paprika, to je začimba. In ljuta paprika, ljuta. Zato, da tudi angel, ko gleda, ko vidi trpljenje, tudi on malo trpi. In hotela sem res, da zakrije oči z rokama, ampak sem dala samo roke dol. V glavnem in tukaj sta ta dva krokar in on dva vesta, kaj
kaj sta zgubila, vesta, vidita to, a ne, in on ve in sorry. Ja. Je razumel, da je No, povejte tudi potem, kako je ta izkušnja, ne? Ja, zdaj pa tako. Jaz navadno za prvega avtorja, ko rišem, imam ful veliko energije. Za drugega avtorja mi počasi zmanjka. No in zdaj, da boste razumeli, zato jaz dam vedno prednost glavnemu gostu. Ne. Običajno je rock'n'roll fora, ne, da gre zadnji na koncu. Ne. Pri ad hocu pa žal mora biti nujno drugače. Ne. Mlajše ime mora biti na koncu zato, ker sta običajno glasbenik in likovnica, to je pa res zdaj že toliko let, ne, to je pač ne vem, 10 let, ne vem koliko ponovitev, ko vedno isto slišimo. Je utrudljivo za dva, bi bilo pa ena mogoče malo premalo, ne, tako da povej. Ja, pa še energetsko, ne, v bistvu res, ker včasih se pa tako povežeš, da bi rabil en tak res, da bi lahko preskočil na drugega, ne, spet se napolniti z energijo, potem bi tako, a ne, drugače pri tem risu, no, pri tem risu, joj, pa še sem hotela slikati, še eno sem imela, ampak je časa zmanjkalo, on je pa cel tak krval in tukaj ima srce in tle mu orel kljuva in spet orel ima tudi ranjeno srce, čeprav ga ubija, ne, ampak on te pija, ne, ga panča, to so pa rebra od risa, to je hudo. In tukaj zgori, sicer to je kamen, a ja, sploh vidite, tukaj je kamen, ni sicer tista, ni gora, ampak tukaj je ta mrtev konj. Tukaj je mrtev konj, noter je pa v kamnu, je pa kakor te maternice teh žena, ki ne bojo plodne, pač so v kamnu, kamen nikoli ne bo zanosil. In zdaj ta fetus noter in on bo verjetno umrl. Tukaj spodaj je pa voda, ampak upanje pa je, tudi kamen lahko zanosi, mogoče pa lahko, a ne? Treba se je fajtati. Tako. Mogoče še predajam besedo Ingrid Mačus, menda si ozvočena, tako da boš kar... Kako si se lotila, tvoje priprave so vedno zelo intenzivne, običajno te vedno nekaj zelo zadene in Mojca je tokrat vsem nam razložila, da pač po izboru Dimoska ne more nič. In ti si bila lepo tiho in zdaj smo slišali ogromno celo glasbila si neke določene verze, ki si jih izbrala iz pesmi. Kako si se lotila, kako te je nagovorila? V bistvu sem tudi jaz iskala podobnosti med vama in sem videla to neko iskanje resnice med črnim in belim. Med črnim in belim. In me je zelo fasciniral ta temen konj in ja, najdla sem neke podobnosti. I zbog toga bi željela da vi pročitite sve što želite, da jasno. Zanimiva ta tematika in hkrati sem iskala razlike in v ritmu in v strukturi poezije in v neki drugačnih podobah, ki so se mi tako pojavljale, da bi pač lahko ozvočila dva vseeno različna jezika, čeprav se mi zdi, da oba nekako gravitirata k neki resnici, ne vem kako drugače to poimenovati, k nečemu višjemu. Tale verze, ki sem glasba, se mi zdi, da so mi najbolj prišli tako blizu, oziroma so se mi zdeli tako, mogoče mi niso najbolj, so mi prišli blizu, ampak mogoče nekateri verzi, ki so me pa res zadeli, so ostali samo verzi. Jih nisem uspela uglasbiti, no. Se mi zdi, da je dovolj beseda za tiste. Glede na to, da sem s tabo, Petra, že sodelovala, so me ene stvari
vrnile v neko polpreteklost in v neke spomine, ampak sem začutila neko drugačno svetlobo danes kot, ne vem, pred 7 leti. Tako da mi je bil poseben izziv pogledati nazaj skozi prizmo tega večera. Hvala lepa. Vidim, da dvignjenih rok ni, ampak dobro se to je pa tudi normalno. Boste mogoče pa kasneje v tem zaključnem delu, namreč ob 8 uri bomo morali zapustiti knjižnico, gotovo pa da tlej se lahko še malo tudi podružimo. Hvala vsem vam, ki ste prišli in hvala, da ste naš gost. Hvala prevajalki, imam še tam del darila, ti tudi predam, in hvala obema umetnicama Ingrid Mačuz in Mojci Fo.